Bafowethu, nawu umlando omkhulu endimeni kaMaskandi ulokhu uqhubeke njalo. Sikhuluma-ke ngengoma eyaziwa kakhulu ngokuba nama-viewers amaningi kuMaskandi wonkana jikelele. Sikhuluma ngeParis, ingoma kaMthandeni-ke SK-ke laphana-ke featuring uLwandle Nkulu, njengoba-ke isino-29 million viewers on YouTube. Lento bafowethu singahlala singakhulumi ngayo, singahlala futhi sikhulume ngayo, kodwa iyinto enkulu futhi into ebalulekile. Ake ngiqale nginibingelele la kwesiqiniseko esimi nto. Uma uqala ungena kule channel bafowethu-ke ngicela wenze ulungisa-ke ucindezela button ka-subscribe-ke, uphinde-ke laphana-ke uzibeke phela kwelinye lamathuba-ke lokuthi-ke uthole amanye amavidiyo-ke asashisa enjalo. UMthandeni-ke ukubonakala-ke ezihambela yedwa endimeni kaMaskandi-ke, ikakhulukazi-ke kuma-viewers on YouTube, njengoba-ke ingoma yakhe-ke iParis ahamba kuyona lento owazi uLwandle Nkulu-ke laphana-ke isishaye-ke u-29 million-ke laphana-ke viewers-ke on YouTube. Le ngoma inonyaka owodwa akawuhlanganisi-ke laphana-ke u-2 years ikhona-ke. Le nto kuMaskandi-ke iyaqala-ke sekhumbula ukuthi abantu ade bahlonishwa kakhulu-ke ngama-viewers aka-YouTube, bokuyena-ke laphana-ke uShwino Mtekhala-ke laphana-ke kulandela nabanye abaculi bakuMaskandi bebekhona-ke laphana-ke. UMthandeni-ke wawabreaka wonke-ke amarekhodi-ke akhona-ke, waze waphinde-ke wadlulela-ke phezulu kakhulu. Sikhumbule le ngoma iyenze imlando esabekayo, imlando sikhuluma ngemlando ezigixa-gixa, njengoba-ke yafike-ke yenza igolide, yashaya platinum, yashaya-ke i-multi platinum. Njengamanje asazi ukuthi semangaki lama-multi platinum esiwashayile. Le nto bafowethu inkulu kakhulu. UMthandeni le ngoma iyadeserve ukuthi ayenzele okukhulu ukwedlule lokhu esikwenzile yona, njengoba-ke sibone ukuthi-ke ayimile namanje iyabonakala ukuthi ibheke ngqo ku-30 million viewers on YouTube. Le nto bafowethu-ke yokhuphulile uMaskandi-ke kakhulu, yawuthatha yawubeka kwelinye izinga, njengoba-ke sibona futhi ukuthi isawukhuphula futhi kakhulu. Ngeke sayibala-ke ezinye ingoma kaMthandeni-ke ey'fana nayo-ke iGushi-ke elandela ngo-14 million-ke laphana-ke viewers. Bafowethu inkulu kakhulu lento, sithi nje asikuthathe sikubeka njengoba-ke kunjalo.